салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. аз ҳама вазъияти бадро дар футбол Неймар дорад. тасаввур кунед ки шумо намехоҳед рафтан, вале даста маҷбуратон мекунад ки равед. дар ин ҳолат худро як одами нолозим фикр мекунӣ, дар ҳоле ки чанд вақт пеш туро яке аз беҳтарин футболбозон дар қатори Роналдо ва Месси мешумориданд. ҳарчанд худи Неймар мисли замонҳои пеш нисбати гузаришаш дар шабакаҳои маҷозӣ ақаллан як калима гап намезанад, вале аз рӯи хабарҳо мавқеаш дар ин росто он қадар хуб нест. дастаи ПСЖ ӯро ба фурӯш гузоштааст ва ҳеҷ дастае ба ӯ таваҷҷӯҳ надорад ва худи Неймар аз Париж рафтанӣ нест. иттилои охирине ки дар ин маврид нашр шуд, сабаби садо баланд накардани бразилиро дар машғул будани футболбоз ба омодагиҳои чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 медонанд. пойгоҳи хабарии Goal.com иттилоъ додааст ки Неймар тамоман хостори ин тобистон тарки ПСЖ кардан нест ва таваҷҷӯҳ ҳам надорад. ҳамлагар таваҷҷӯҳи худро ба нигоҳ доштани нақши калидӣ дар тими миллии Бразилия пеш аз ҷоми ҷаҳонии соли 2022 равона кардааст. аз ин рӯ вай дар бораи рафтани эҳтимолӣ аз ПСЖ фикр ҳам намекунад. шартномаи Неймар бо парижиҳо боз 3 мавсими дигар эътибор дорад, вале ПСЖ омода аст ки дар сурати пешниҳоди ҷолибе аз дастаҳои дигари аврупоӣ аз футболбози мазкур тобистони соли ҷорӣ ҷудо шавад. аммо бо вуҷуди ин бразилӣ дар бораи рафтан фикр намекунад. Неймар мехоҳад дар ҳолати хуби варзишӣ ба майдони чемпионати ҷаҳон барояд. дар нишасти матбуотии аввалинаш сармураббии нави дастаи ПСЖ Кристоф Галтие гуфт ки мехоҳад дастаи ояндаашро бо иштироки Неймар бубинад, вале даста дигар аз нозу бозор ва ҳардам осебгириҳои футболбоз ба истилоҳе безор шудааст. ин бача танҳо ба хотири пул карьераи худро тарк кун. ҳарчанд агар миллиардҳо ба даст оред, аммо номи шумо дар таърих ҳамчун як футболбози бузургтар маънои дигар дорад. видеоблогер ва мушзани ҳаваскор Джейк Пол ки бештар ба мушзанҳо ва рафтгарони рақами 1 ба истилоҳи машҳури русӣ визов мепартояд, ба қаҳрамони собиқи UFC дар 2 вазн Конор Макгрегор посух дод. қаблан амрикоӣ ирландиро ба набард даъват карда буд ки Макгрегор ӯро аҳмақ пиндошта буд. Конор, ту дар Твиттер назар ба октагон бештар пайдо мешавӣ. ту кай ба ҷанг мебароӣ? ту аз ба рақобат даромадан ба ҳамсарат бештар хиёнат мекунӣ. ту тамоман афзалиятҳои худро гум кардаӣ. шишаро як су гузор ва ба ҷанг баргард. дар 5 соли охир ту танҳо як рақобат муқобили ковбой доштӣ. дар Твиттер ту мегӯӣ ки ман фазои холӣ ҳастам. бале ту дуруст мегӯӣ. ман танҳо як бачаи муқаррарӣ аз Огайо ҳастам. ман дар ҳақиқат ҳеҷ кас нестам, вале биё ҷанги шашуми туро ба хотир орем. дар майдон 2 кас буд. ман муборизаи шашуми худро дар Мекке бокс дар Мэдисон Сквер Гарден мегузаронам ва ман медонам ки ту ин муборизаро тамошо мекунӣ. ту дар бораи ман бисёр гап мезанӣ, аммо ман миллионҳо долларро ба ҷангиёни каммузд мубодила мекунам, дар ҳоле ки шумо фоҳишаҳоро бо Дана Вайт мубодила мекунед. оҳ бубахш Конор, ман медонам ки дастаи пиари шумо кӯшиш мекунад ки ин видеоро пинҳон кунад. ту набояд ба ман дучор мешудӣ. ин бозии ман аст. дар шаҳр подшоҳи нав пайдо шуд. ҳоло дар ин ҷо ба ҳама чиз масъул ҳастам. норасоии калсиро ислоҳ кун, шикастани устухонҳоро бас кун ва биё ба ринг ворид шаву 200 миллион доллар ба даст ор. Конор, новобаста аз он ки ту чӣ мегӯӣ, мо дар як сад нестем. ман сардори худам. бале ҷанги Мейвезер 100 миллион даромад овард, аммо Дана нисфи ин маблағро аз ту гирифт. фаромӯш накун ки ту мунтазам нисфи пулҳои худро аз даст медиҳӣ. нӯшиданро бас кун, Твиттерро нест кун, ба ринг баргар ва даҳонатро пӯш, вагарна ман худам омада мағзи туро мешиканам. бо ман шӯхӣ накун Конор, гуфтааст Джейк Пол. ман ба як хислати ҳамин видеоблогер даст мебардорам. нотарсида барои рақобат бо зуртарин одамони варзиш миллионҳо доллари худро мехобонад. ин нишонаи он аст ки ба худ боварии сахт дорад. суханҳои навиштааш ба гӯш чунон садо медиҳад ки гӯё як пулчинаки маршрутиаш новобаста аз он ки ту кӣ ҳастӣ фармон медиҳад. бача, боло гузар. мегӯм ки дастаи Челсиро аз Роман Абрамович ягон шайхи араб нахарида бошад. бовар кунед дигар бозингар намонд. ҳамашро Челси харид. қариб Роналдуро ҳам мехариданд.
خلاص بعدی رسما اعلان کردن ترانسفری راهیم استرلینگ همکنون دسته لندنی با شکار فوتبالباز دیگر از پسژ کیمپمبه برآمدند. با اطلاع زی اتلتیک باشگاه لندن برای حمایتگر 26 ساله با مذاکره شروع کرده است. پسژ آماده است با کیمپمبه جدا شود اگر احتیاجات مالیوی کلوب قانع کرده شود. این هنوز رخ نداده است اما گفته شنید با چلسی ادامه دارد. لندنی ها با این خرید میخواهند کنار چپ خط دفاع خود را مستحکم نمایند. اما یک مشکلی برای چلسی هست. در برابر دسته انگلیسی همچنین دسته یوونتوس از ایتالیا نیز با شکار فوتبالباز مذکور برآمده است و اینجا در صورت دو دعوت انتخاب در دست نماینده های فوتبالباز میافتد. خیر انتخاب فوتبالباز هم در این دور قیمتی از مبلغ وابستگی دارد. کدام دسته که پولی بیشتر دهد فوتبالباز همون دسته میرود. ولی از ترانسفرهای اخیر برمیآید که صاحبان نو چلسی جایپای غوث‌تر دارند. در این برابر الک شما میدانید که دسته چلسی همچنین با کولیبالی از ناپولی و ناتان اکه از منچستر سیتی مروق ظاهر کردند. شما را نمیدونم چی فکر دارید. به نظر من چنین میرسد که صاحبان نو دسته فقط خود را نشان دادند که ما از ابراموویچ کم نیستیم. با فکر شما رونالدو در 37 سالگی برای پول بازی میکند و یا برای تاریخ؟ اگر رونالدو برای پول در فوتبال باقی مانده باشد همکنون معلوم می شود. وقتی آن رسید که مقصد اساسی نابغه فوتبال فاش شود. شیخ‌های عرب برای به دسته‌های عربی بردن لگند فوتبال مبلغ جدا کردند که تاریخ فوتبال یاد ندارد. شیخ‌های عرب برای کریستیانو رونالدو 300 میلیون یورو برای گزارش فوتبال باز به منچستر پیشنهاد کردند. ولی دسته‌ای که باید پرتغالی آنجا برود دقیقاً نوشته نشده است. از این 300 میلیون 250 میلیونش برای معاش 2 ساله، 30 میلیون یورو به منچستر برای ترانسفر و 20 میلیون دیگر برای نماینده‌های فوتبال باز پرداخت کرده می شود. حالا همه چیز از خود فوتبال باز وابسته است که در این میان کدام پیشنهاد را قبول میکند. آیا او آماده است که باز برای چند سال دیگر برای مخلصانش در میدانهای سبز تاپ 5 چمپیونات اروپا جلوه کند و یا تنها پولدارهای عرب را شاد گرداند؟ اینش از مقصد و نیت اساسی خود فوتبال باز وابستگی دارد. شما چی میگویید؟ آیا رونالدو به خاطر لیگ چمپیون ها باقی میماند یا به مملکت های عربی میرود؟ اندیشه من این است که اگر عرب ها در قطار او مسابقه لیگ چمپیون ها را بخرند پس میرود وگرنه رونالدو دیگر جای برای پولمانی ندارد. و همین تمام. تا دیدار، خیر.